Ćao drugari, danas ćemo se baviti materijalima i povratnim i nepovratnim promenama materijala. Medo, divan ti je kišobran. Da li znaš od kojeg je materijala napravljen? Naravno da znam. Napravljen je od vodootpornog platna, metalne šipke sa plastičnom drškom. Znači da je tvoj kišobran napravljen od 3 vrste materijala. Tako je, Maša. Vodootporno platno nije materijal koji je stvorila priroda, nego ga je čovjek stvorio, isto kao i plastiku, dok metal je stvorila priroda i ima ga duboko u zemlji. Materijali mogu biti prirodni i veštački. Prirodne nalazimo u prirodi, a veštačke je stvorio čovjek. Prirodni materijali su metal, koža, drvo, vuna, kamen, svila, pamuk, glina. A veštački su plastika, veštačka koža, staklo, veštačka guma, polijester i drugi. Materijali mogu da promene oblik, veličinu i stanje u kome se nalaze, a da se tada ne pretvore u drugi materijal. Materijali se mogu menjati na razne načine, hlađenjem, zagrevanjem, rastezanjem, savijanjem, gužvanjem i isparavanjem. Na slici se nalazi čaša vode, gde je voda u tečnom stanju. I hlađenjem ona će se pretvoriti u led. To jest voda je promenila samo agregatno stanje i prešla iz tečnog u čvrsto. Na slici vidimo minđuše od zlata. Ako zlato zagrevamo na visokim temperaturama, ono će se otopiti i kada ga stavimo u kalupe, dobit ćemo zlato oblika tog kalupa. Znači, zlato je promenilo samo oblik. Na slici vidimo savijenu žicu. Kada je razapnemo, žica i dalje ostaje žica, samo menja svoj oblik. Baka mi je zimos od starog džempera isplela rukavice. Do kakve je promene došlo? Baka je rasplela vuneni džemper i dobila vunicu od koju je oplela rukavice. Vunica je promenila samo oblik. Na ove prikazane načine neće doći do trajnih promena u sastavu materijala, pa kažemo da su te promene povratne promene. Kada se neki materijal promeni i može da se vrati u prvobitno stanje, kažemo da je ta promena povratna. Povratne promene su topljenje, isparavanje, zamrzavanje, kondenzovanje, istezanje, savijanje, lomljenje, gužvanje. Deco, postoje i promene koje izazivaju trajno menjanje sastava materijala. Kada se materijal promeni tako da ne može da se vrati u prvobitno stanje, kažemo da je ta promena nepovratna. Nepovratne promene su rđanje, truljenje, sagorevanje, kuvanje i druge. Rđanje. Ako se gvozdeni predmet, na primjer kao ovaj lanac sa slike, ostavi nekoliko dana na vlažnom mestu, uskoro će se pojaviti crvenkasto-narandžaste mrlje. One nastaju kada kiseonik iz vazduha dođe u dodir sa gvožđem. Te mrlje zovemo rđa. Sagorevanje. Sagorevanje je nepovratna promena pri kojoj se oslobađa velika količina toplote. Ako izgori parče drveta ili papira, ono se pretvori u pepeo i ne može više da se vrati u pređašnji oblik. Truljenje. Truljenje je proces razlaganja organskih materija uz prisustvo kiseonika. Šta je organska materija? Organska materija je materija prirodnog porekla. Da vidimo šta ste naučili danas. Sve materijale je čovek stvorio. Ne. Postoji i prirodna guma. Da. Povratne promene trajno menjaju materijale. Ne. Rđanje je nepovratna promena. Da. To bi bilo sve za danas. Ćao drugari i do skoreg viđenja.